I evo, prije nego uđemo u tu jutarnju energetsku pripremu koju ćete raditi svaki dan, želim vam izraziti dobrodošlicu na ovaj 21 dan što ste se odlučili na to. I želim pružiti jednu podršku u smislu da priznate sebi kako uistinu ništa nećete propustiti, nikada ništa niste propustili i da nema razloga za žurbu jer vječno božansko biće nema gdje žuriti. Dakle, nema toga što mi moramo postići, nema tog cilja i roka u kojem to moramo postići. Nažalost, ti rokovi i ciljevi i planovi, to su sve dio te stare strukture. Ona nas podsjeća da uistinu sa svim ovim ostavljamo staru strukturu, a to je stara struktura vjerovanja da si ti ograničen, da ti moraš moliti za nešto, da se moraš ubiti da nešto dobiješ, i da su stvari ograničene, da sve ima nekakvu određenu količinu i da se onda mi svi moramo boriti za tu određenu količinu toga i to raspodijeliti između sebe. A, I to je sve apsolutno suprotno onome tko Bog jest, kakav Bog jest i kakva ti jesi u svojoj vječnosti.